health mela risel na kut pui man ani Ministry of Health and Family Welfare Government of India chuan India Independence kumsam sari pangana lomna azadi ka amrit mahot saf polin kar khat o turin India ram chung block tina health mela risel na kut pui bot sai turin arwa man a Mizoram po vo in ni som pariat April sang ni som ni panni atangkhan block riata he hun help mela hi honna nei ani lungsen block a po pu lom omatau chong SPC vice chairman chuan honna anei ani lungsen block tana buat sai health mela hi waime hol lungsen not branch sa honna income nei ani a he honna income hi Dr. LC Liana Chief Medical Officer lunglei chuan akai ruai ani HPC Vice Chairman pulom omatau chong chuan thu soin damlo in entir te tana athlonin health ID siam sak ani don thu baka healthcare noya health insurance card siam sak ani don thu asoi bok ani tin he program hi tangkai takamang turin kalkom mi puite acha ani vo ina lungsina health mela naya hian in entir na mun stall counter som pani buat sai ni in lungsen le achevel ko rang atangin in entir tur mi thathem tak an kalkhom ani lungle tangin doctor pakwa kalin anjinga hian specialist mi pangale ha use doctor pathum automatis pakhaten damlo hi an ena hengba ka hian COVID-19 vaccine pek chua ngal ani bok damlo in entir an tamdeu awangin zan in darsari a po in entira ngak an latam hle ani vo in vek kan HPC Vice Chairman pulom omatau chong hovin lungsen transformer lian le ai eng herna kholte endik ni in lungsen tru VCP puar lal thiang hlimale MNF block ruai tu baka kotlang ruai tu then khaten an troi om ani vo ina health mela risel na kut pui lungsen adi block huam chung ta na buat sai hi lungsen le achevel ko sang ten an hlutle meya rin phak bakin in entir tur tam tak an kal khoma lom om an ti hle a hetiang anga mi har sa tak tak ten ma ni block huam chunga in entir na sarkar lai puin abuat sai hi lom om an ti hle ani